Selamat pagi, Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mala suhurta, bui sesehanami use nasyam, bani sogot nereon. Marhitehon ni rigapan siganu pari, aima ayat harian bata sadarion Selasa tanggal 5 Oktober 2021 natar surat bani buku Rom bindu walu ayat 31 nama katahon aipe ahama hatahononta pasalai anggo nebata hasomanta isema imbangta taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo perguluhanta ipukah marhitehon ni 5 sukun-sukun na parlobe aha do na ihabiri hita sadarin aha dopai na paduahon mase hita mabiar mase na patuluhon sanggah panorang sonaha mahita ase mabiar panorang ni namangihut hubani ise mahita marhapurusan hubani ise jana atigan ma panorang na topat hita mangindo pangurupion totu 5 sukun-sukun on maningon ijolom hita politik nagabe suluh bata ibagas na laho mandalani gulukta siganu pari masih isobut hanami sonai halani anggo sanggah jingis do haganupan suasana sanggah jingis do situasi totu laho mambalosi sukun-sukun na 5 no kanayai urah do tene tapi anggo sanggah rongomma sitaronon rongomma hasusahan rongomma persoalan rongomma na parngit idopakon hita ibagas parguluhan taon songon idopakon ni halak Kristen na irom bani panorang ijia totu sukun-sukun na 5 no kanayai tene langkapeni urah balosanta ay maase hataon gabi panotap do bata lang pita ibagas na mandalani goluta siganu pari tapi dihut do ase lambin bagas panandayonta ase lambin bagas komani hapor sayonta apa pangarapanta hubani nebata anggo renungan sogot on ipukka aipe akama hatahononta pasalai domay subut kita no kanay ahama na boy mambayin hita mabiar mase hita mabiar panorang nasonaha meta mabiar hubani isay mahita mga duhon jana sangga panorang nasonaha mahita roh laho mga duhon haganupan ay ahama hatahononta pasal ay haganupan bapayna totu ijon mahapeni ibere panotap hubata adong do na itotap kon ne bata nagabit target haluakon bata sedo hapeni ase marsonang-sonang sedo hapeni ase pita itandahita holong ni nebata tapi tujuan ni nebata laho pasirsirhon haluakon bata marhitikon ni pagkopkopon ni Tuhan Yesus Kristus ayma ase gabi marsangap kita songon hasangapon na adong bani Tuhan Yesus artini ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus
bagal ni pagkopkopon ni Tuhan Jesus bata selaku halak na porsaya, harga tumang do hape ay maase maningon boy do hita marsormin, maningon boy do hita manaili, maningon boy do hape ipardiate hita ibagas parguluhanta, aha-aha manani nadup marubah ibagas guluh taon, sangga mandupa kon hagubiron ibagas parguluhanta. Ay maasi iberi panotap hubata. Anggo ne bata hasomanta, isi maimbang ta. Artini ay, lang marguro-guro ne bata, lako paluah kon hita. Ay maangko asya tao no kani anggo ne bata hasomanta, isi maimbang ta. Mararti doay Bapa Inang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijamin na batado parguluhanta. Ijamin na batado tunduita. Ijamin na batado haguluhanta rossi magira. Tottu ijay maningon ipataridah kita ma. Sonaha do tungon hita manlahoy horjata sigano pari menghadapi atape mandopakon berbagai persoalan ibagas perguluhan taon. Anggo nebatado hasomanta langdong imbangta. Namararti doay anggo dumalangdong be imbangta ibagas perguluhan taon. Totu ahamana sihol bahenonta ibagas perguluhan taon. Anggo adong pesitaronon nebata sirsirdo pasalosehon ay rapakon hita. Anggo adong parutolon sirsirdo nebata lau pasalosehon ay rapakon hita. Jana anggo dong hamarsikon siholdo nebata pasalosehon ay rapakon hita. Artini ay maningon do hapeni lambing tuguh kita ibagas parguluhan taon. Sanggah idayhon hita, sanggah ijalohon hita, sonay matungon kesetiaan ni nebata, holong ni nebata, nalang ongga, marubah-hubah, ibagas parguluhan ta sigano pare. Porini pe zaman marubah, porini pe panorang marubah, porini pe pandapotan ta marubah, porini pe suasana ni paruran ta marubah. Tapi anggo pagkaholongin ni nebata, cara ni nebata langong ga marubah. Ay maase anggo ihatakon jana ipatotap kita maibagas uhurta. Anggo nebata hasomanta isi maimbangta. Artini ay saganjang niya riyon Bapa Inang dalani hita maguluhta. Marhitehon ni na makorjahon pahara-pahara na mararti, pahara-pahara na boy gabi pasu-pasu, pahara-pahara na lambin mambubay hita rodohor ni hubani na bata, pahara-pahara na mambahen hita lambin ropokut ni bani ganup horja na madear nerosukon ni nebata. Jana porini perosi pata pikiran-pikiran na sihol mangago kita dingat kita ma anggo na bata hasomanta ise ma imbanta. Artini ay haganupan pikiran-pikiran na boy mangago uhur apa pikiranta mambubay hita hubani hakahoon marhasoman pa kon na batado kasa tengir ni hurta apa haporsayonta bani pagkaholongin ni bata ay do nagabe hamonangan bata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani hatamu nadopaingatkon jana pagolpakon hanami asi ibagas sa ganjang neron hamma tongon nagabi hasoman nami asi barang ahape sudupakonon nami sonahape popo ni imbang nami boy marguguh kanami totap uhur nami jana tenger uhur nami
mandalani guluk nami si ganupari, rap pakon ham, Jesus si paluah kanami. Amen. Horas mo bata ganupan bapainang, selamat marhorja, janah tetap mahita marguguh, marhasoman, pakon na bata. Shalom.